tabloid Srbija danas ima naslov: Anđela mi je okrenula leđa, pokazala je pravo lice. I sada u tekstu prenose intervju Stefana Karića koji je izjavio da su on i Anđela nekada ranije bili dobri prijatelji, međutim već neko vrijeme su u svađi. Da li neko zna zašto su Anđela i Stefan Karić u svađi? Ali ovdje dalje piše da će njih dvoje da se nađu u Eliti 10 pod istim krovom i vidim da na početku pišu kako se Karić odrekao dijela svog honorara jer želi da ga donira u humanitarne svrhe. Ja mislim da ovome pišu samo da bi skrenuli ljudima pažnju sa onog što je uradio Nataši Šavilj. Da li vam je čudno zašto baš Karić govori da dio svoje nagrade daje u humanitarne svrhe? A i ko će se sjećati ovoga kada Elita 10 prođe? A sada ono glavno, kada su ga pitali za Anđelu Đurčić, Karić izjavio da je Anđela pokazala svoje pravo lice i svoj obraz time što je pala pod uticaj jednog ulizice, kako je nekada imao lijepo mišljenje o Anđeli, ali ona mu okrenula leđa, ali zato što će zajedno 10 mjeseci provesti u Eliti 10. Nada se da će on i Anđela da se pomire. Šta mislite čemu se Anđela može nadati ako ne bude htjela da se pomiri sa Karićem?